tuvugisha ukuri, iyi si intambara yo muri Congo, iyi ni business plan, $5 billion business plan, ariko bose uko bayita ko ari amafaranga y'intambara, budget y'intambara, ariko kuri nje reka dukoresha ijambo ko ari business plan. Ko ntubateganya amahoro ejo mu gitondo, uteganya kwigarurira ibice, ngo uteganye intambara y'imyaka 5, ngo uteganye gushoramo miliyoni 5 z'amadolari, 15 trillion y'amakongomani, ni kontra y'imyaka 5. Abantu barapfa ariko systeme igakomeza. Ni uburyo bw'imikorere yungukira abakoresha amafaranga ba nyirayo, kandi iyo systeme yo ntifa, tinashaka amahoro, ishaka ko hakomeza kuba kajagari, intambara ikomeze ariko bakomeze bunguki. Ni bandi M23 yo ntikiri inyeshamba zirwanira mu mashamba gusa, ubu nyine bari ku ntebe z'ubutegetsi zifata ibyemezo, batanga amategeko mu miji baherereyemo, bagenzura imiji y'ubucuruzi yose mu burasirazuba, bagenzura imihanda y'ubucuruzi mu burasirazuba bwa Kongo. Leta ya Kinshasa yo yahinduye umuvuno, yahinduye imigambi, irimo kurwana intambara imwe gusa, the regime survival, kugira ngo bagumane ubutegetsi cyangwa se barebe uburyo barinda ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi kugira ngo budahirikwa. Niyo ntambara basigaranye, niyo bashoyemo $5 billion. Hagati aho Angola yo na Perezida Lorenzo wa Angola ntabwo bari muri iyi diplomasi ku buntu. Abantu benshi bibwira ko uyu mugabo ari muri diplomasi y'ubuntu, ntabwo ari muri diplomasi y'ubuntu, afite ubucuruzi nawe arimo. Uyu ni umucuruzi uzi icyo ashaka, azi intambara ari kurwana, azi n'impamvu agomba kuyigumamo, ariko ashaka ko intambara iguma mu mibare kugira ngo lobito corridor ikomeze yunguke, ikomeze kwinjiza amafaranga. Ni director Gabi kuri AFRIMEDIALIVE, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ndifuza neza yuko utuza ubundi tukaganira, tukarebera hamwe ibyihishe inyuma y'iyi ntambara muri 2026. Ikigiye kuba impamvu Felix Tshisekedi ari kuzenguruka ibihugu, nguwo muri Angola, ngo yagiye muri Togo, nguwo ari hirya no hino mu bihugu bya Afrika, ntabwo akiri kuja hanze, yahinduye umuvuno. Turebe kuri diplomasi. Felix Tshisekedi yahinduye icyerekezo, yavuye muri Washington track yerekeje Rwanda, yagiye muri Rome muri Togo. Strategy yahindutse. Iyi ni strategy yiwe yindi y'ubundi buryo bwo kugira ngo atinze ibintu, ari kubuyinga time. Ni strategy ya politike binyuze muri insulation, cyangwa se bishatse kuvuga no kwinjira inyuma, no gushira diplomasi muri Angola, anyuze muri Angola, yigije asa n'uwigije abanyamerika, asa n'uwirengagije ibyo bari bavuganye n'abanyamerika, ubundi akabizana muri Angola kugira ngo atinze gushira ibyemezo bari bemeje muri Washington Accord mu ngiro. Arabizi neza ko icyo Amerika ikeneye ni ukuvuga ngo FDLR yatangiye kurandurwa. Ese yatangiye gukurwaho, baba mercenaries batangiye gukurwaho, azi ko bidashoboka kuri FDLR cyangwa aba mercenaries. Rero Washington yasabaga verification, yasabaga kugenzura, yagombaga kubikurikirana ko biri gukorwa. Noneho Kinshasa yo rero yahinduye abasifuzi ku bushake, kubera iki? Izi ko itagiye gushira mu bikorwa ibyo bintu. Ihindura umusifuzi rero, ishira honde ja Lorenzo muri Angola. Angola rero ibi bishatse kuvuga iki? Ni uburyo bwo gutinza ibintu, ari gushaka amezi yigireyo bise nibisubiye gutangira, no kuri settinga. Ni uburyo bwo gutsindwa, ariko agatsindwa mu buryo bwituze, bikitwa yuko ari ishaka, ari kurwanira ishaka igihugu ciwe. Turi kurengana, nti mubibona ko abanyamerika bari kuturenganya, noneho bla bla bla, bagiye guha ibi byose inzira zitandukanye z'urukatiriza, noneho basubire gutangira bundi busha. Urebye mu buryo bw'intambara rero, diplomasi ntike muri intambara, ahubwo irayicunga. Ni ukugira ngo business ikomeze, business yabo ikomeze ikore, ikomeze running, kuko niba bishira mu ngiro vuba business irahomba. Uburyo bw'amafaranga akomeza kugenda burangirika, nkuko byemezwa n'ingabo za kwa Gisegeti. Ntabwo ari amagambo yanje, bamaze gushiraho miliyari 5, $5 billion. Kuri France 24 Adolphe Muzito yabisubiyemo, aravuga ngo twamaze gushiraho $5 billion
budgeted specifically for war. Kugeza ubu rero nukuvuga ngo nukuva 2026 2031 2026 2031 ni imyaka 5 y'intambara. Ntabwo ari amahoro. Abantu bafana gisekete bafana ubutegetsi bwa Kinshasa mwari mwiteguye amahoro muri mu gicuku muri uhumirije ntimuzi biri kuba. Iyi si imibare isanzwe miliyari 5 z'amadolari. Nukuvuga ngo ni trillioni 15 z'amakongomani, 15 trillion z'amafaranga ya Kongo, trilliari 15. Mu yandi magambo ni toni 100 zirenga 100 za cobalt zagurishijwe cyangwa se ziri guhombeshwa kugira ngo Felix Tshisekedi agumane ubutegetsi. Na amafaranga kugira ngo ashore muri ba mercenaries, ashore muri izo drones zo kugira ngo zikomeze gutebza ibitero shuma by'indege zica abantu, zirangaza igihugu, zirangaza abaturage yuko intambara ikomeje. Nawe ari kurinda ubutegetsi, nukugira ngo arebe ko zosubira gutsinda agitunga ngo dore u Rwanda ruri kudutera, dore AFC umwanzi u Rwanda rwohereje AFC M23 tubarwanye, abakongomani bamutore bavuga ngo uyu niwe dukeneye kurwanya umwanzi w'igihugu. $5 billion mu myaka 5 ntabwo ari umukino. Nukuvuga ngo aya mafaranga ashobora kwishura abakozi ba leta ya Kongo bije y'igihugu cyose mu gihe cy'amezi 4. Abakozi ba leta bishurwa amafaranga menshi muri Kongo. So aya mafaranga ubwinshi bwayo dukoze imibare neza arashobora guhabwa tugabanyije $15 trillion buri muturage w'isi arashobora gufata ibihumbi 2300 by'amafaranga ya Kongo. Irashobora rero gushirwa muri budget y'igihugu mu gihe cy'amezi 4 kandi Kongo abakozi bayo bahembwa amafaranga menshi 15 trillion y'amanyekongo. Kugira ngo mwumve ubwinshi bw'aya mafaranga, aya ni amafaranga ari kugurwa umutekano w'intebe ya Felix Tshisekedi. Intambara ntabwo ikiri intambara yo kuvuga, ntabwo ubutegetsi bwe bukiri kuvuga ngo ni imiyoborere isanzwe, ahubwo intambara yabaye governance model, ni uburyo bw'imiyoborere bwo kuyobora igihugu ariko binyuze hifashishijwe intambara. Gukomeza iyo ako kaduruvayo aya mafaranga akomeza sohoke bivugwa ngo ubutegetsi buri kuyobora. Ariko se aya mafaranga twibaza ikibazo ngo aya mafaranga ava hehe? Aya mafaranga Tshisekedi ahombesha angana gutyo kugira ngo agume ku ntebe ava he? Abakongomani bari kwicwa n'inzara. Ibi ngibi reka tubyite ni mineral mortgage cyangwa se ni ukugwatiriza ubutunzi bw'igihugu bw'ahazaza. Agwatirije amabuye y'agaciro y'ejo hazaza yari kuzatunga abanyekongo, ariko ari kuyagurisha uyu munsi ku mafaranga ku giciro gito kugira ngo abone ayo mafaranga kugura amadrone, yo kugura indege z'intambara, yo kugura abamercenere, abacancuro, agurishije ejo hazaza h'abaturage ba Kongo. Abandi bafana gusa bafite fanatisme, ibo bakumva yuko ari kurwana intambara yo kurengera ibice by'igihugu zafashwe n'amahanga. Mugani wiwe ati u Rwanda rwaduteye ni foreigners, invaders. Ejo hazaza h'abanyekongo harimo kugurishwa uyu munsi kugira ngo Tshisekedi agume ku ntebe, harimo kugurishwa uyu munsi kugira ngo ayo mabuye akomeza agende abone amafaranga akomeza gushora mu ntambara. Turebe Washington mu butegetsi bwa Donald Trump, ntabwo imanda yiwe ya kabiri ntabwo ari manda yo kugira ngo arebe aharanira inyungu z'ibindi bihugu, aharanire uburenganzira bwa muntu. Ibyo ntibimureba. Abakurikirana politike mpuzamahanga ibyo murabibona, ntabwo ari ico. Ahubwo uyu mugabo ashaka gusiga legacy muri Amerika. Hari kurwana intambara yindi rero itagaragarira buri wese, itanavugwa mu izina ya supply chain. Iyi ni intambara Donald Trump muri mu bitekerezo, kuko nyiri bwita avuga ngo nta tegeko rishobora kumpagarika uretse ibitekerezo byiwe. Arashobora gutekereza wenyine akumva yohagarika intambara cyangwa se hari icyo ashobora guhindura. Trump niko abivuga, atera Venezuela, atera Greenland, ariko no muri Kongo niho intambara iri. Kuri Trump rero muri iyi manda yiwe ya kabiri ashaka kubaka legacy, ashaka gusiga ikintu abanyamerika bazirahira bakavuga ngo twarakibonye, kandi aho nta handi teriri ni muri Kongo. Supply chain ni ukuvuga ngo ni politiki ishingiye ku gushaka amabuye azakoresha AI
artificial intelligence. Nukuvuga ngo ntabwo bikicitwa ko ari intambara iyi ngiyi igaragarira amaso y'intambara twe tureba y'amasasu, ahubwo bari kurwana iyindi ntambara muri behind the curtain. Bafite iyindi ntambara bo barwana we utabonesha amaso. Ni intambara yo guhanganira amabuye y'agaciro muri akoreshwa muri technology. Ayo ngayo rero nta handi aherereye, 80% ari muri Congo n'ubwenge bukorano muri cobalt. Amerika yahinduye umupira. Ubu nyine intwaro ikomeye muri iyi ntambara irwanisha wewe utabona intwaro kirimbuzi ni Lobito Corridor. Lobito Corridor iri muri Angola ikonekta na Congo, yatangiye gukora, yashowemwo amamiliyoni y'amadolari atabarika. Kuvana rero amasezerano muri Qatar na Washington akajanwa i Rwanda, Trump suko atabizi, arabizi, ariko umusherifu wabo muri Afrika ubu nyine ni Angola. Umusherifu cyangwa se nyumba 10 ugenzura ibikorwa by'abanyamerika muri inyungu z'abanyamerika wenyine muri Afrika ni umutegetsi wa Angola, Jean Lorenzo. Mwe mukabibona nkaho Amerika byabacitse muri diplomasi, bakina umukino utandukanye n'Ukuri. Suko Amerika itabizi nuko uwo muntu babihaye, uyu muntu bagiyeho Tshisekedi agiye gukinisha niwe bigiye kunyuramo kugira ngo amabuye akomeza agende. Bafatanyije umushinga wa Lobito Corridor, kandi Lobito Corridor niwo amaso ya Amerika ashinze, nubwo akaduruvayo ko ari hirya no hino ku isi, ariko inyungu zabo ziherereye hari. N'uburyo bwo kugira ngo batsinde Ubushinwa, amabuye aca mu burasirazuba ahindukira aca mu burengerazuba muri 2026. Guhera uyu mwaka gukomeza intambara iratangiye, ubundi yari itaratangira neza. So Lobito yatangiye gukora, amabuye ya Kongo ari gusohoka muri Lualaba, n'amabuye ari kugenda muri Katanga nuko nguko, ariko mu burasirazuba hari irengagijwe. Amabuye yacaga mu burasirazuba muri Tanzania komeza, abashaka kuyahagarika bakoresheje iki? Barangaza abaturage ba Kongo mu ntambara ibera mu burasirazuba. Ikomeze bayireke, suko badashaka kuyirangiza, suko badashaka guhatira Tshisekedi gushira aya masezerano mu bikorwa. Barabizi, ariko kubera inyungu bafitanye bose na Angola ntibashaka kubimuhatira kugira ngo wikuye mu masezerano gute, ahubwo bicijisho bigakomeza bigatambo. Kubera iki? Biri mu nyungu zabo. Ubutumwa kuri Kinshasa burasobanutse neza. Komeza amabuye akomeza agende mu burengerazuba, amafaranga akomeza aze, natwe dukomeze tuguha amafaranga. Nuhagarika amafaranga nayo arahagarara. Niko bimeze. Ubutumwa bwabo burasobanutse. Amabuye akomeza ace mu burengerazuba, akomeza agende, natagenda amafaranga bamuha izo $5 billion tiziboneka. Intambara tiba finance. Umusherifu musha wa karere cyangwa se urinda inyungu z'abanyamerika ubu nyine muri gari ya moshi ya Lobito ari we umutegetsi wa Angola. Amerika ntishaka kubateza akajagari. Intambara ikomeje kubaho rero mu burasirazuba irirengagizwa kugira ngo izo nyungu as long as gusa izo nyungu zabo zitari kubangamirwa. Nukuvuga ngo mu gihe iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje ariko ntibangamira inyungu z'abanyamerika zija Lobito Corridor, ntaco bibatwaye, kuko cyo bakeneye si ukurengera ubuzima bw'abantu, ni ukurengera supply chain. Izo nizo bashaka. Amerika AI n'abanyamerika muri iyi AI technology tibakeneye amahoro, tibashaka amahoro mu burasirazuba ntaca babwiye, ikeneye ko Lobito Corridor ibaho ikora, nta bindi. Nico Amerika ishaka. Suko ishaka ko umuturage yo muri Kongo adapfa, suko ishaka ko umuturage w'umututsi mu burasirazuba aticwa. Kandi mwumva imvugo bakoresha muri Kongo ubu nyine nizo guhembera urwango, zo guhembera genocide. Mukomeze mubikore, ariko mupfe kuduha amabuye y'agaciro dukeneye. Mu gihe mukiye muyaduha nta kibazo. Umunsi AFC rari kandagiye muri Katanga ikagera Kolwezi, my friend, nibwo wobona ko abanyamerika bahaguruka, isi yo kangarana. Uyu munsi kuko bitaragerayo ntaco bibatwaye. Reka turebe kuri AFC/M23. Felix Tshisekedi yabateza umutego, bari bamaze kugera ku ruhando mpuzamahanga rwa politike. Qatar yari bafashe nk'umutwe wa politike, nk'abanyapolitike bahanganye, ariko Kinshasa ishaka gukina umukino wundi ni umutego wa Rwanda, ni Rwanda trap. Kuja Rwanda nukuja kuri settinga, nukuri starting isaha tuzite nyine ni nko guformata bundi busha, turaformase dutangire bundi busha. Kubera iki? Bashaka gutangira gutinza ibintu, babahinduye internal security problem. Nukuvuga ngo ipolitike uyu mutego w'i Rwanda ntushaka kubatreatinga nk'abanyapolitike baja kumeza imwe na Tshisekedi ngo baganire, ahubwo barabatreatinga nk'umutwe w'inyeshamba uri indani mu gihugu. Nukuvuga ngo
muri Rwanda M23 irashobora gusabwa ko yemera kurambika intwaro igashirwa indani mu gisirikare. Imbaraga za gisirikare zisa naho arizo bashaka kubara kuruta uko babara umutwe wa politike, umutwe ufite ubutegetsi, umutwe utegetse uburasirazuba kandi bukaba burimwe amahoro. Bushaka kwirengagizwa, tidushaka kumenya ko muyoboye neza, tidushaka kumenya ko abaturage ahantu muherereye bafite amahoro. Ico dushaka kumenya nuko mufite imbundi. Muri Rwanda rero barashaka gusabwa ngo murashobora kwemera kugira ngo bashirwe muri leta. Suko babizi ko barabizi ko batazemera, babizi neza ko ntaco bizageraho, ariko ikigiye gukurikira n'ugutinza ibintu. Iki nico nshaka ko mwumva. This episode niyo kukumvisha ko ni systeme yo gutinza ibintu kugira ngo bikomeze bibeho, intambara ikomeze ibeho. Murabibona ko banze babahindura ikibazo, bavuge ngo titwababwiye ko aribo bazabica amasezerano, ariko se bagiye Rwanda ari ndu bajanyeyo, kuko bazi neza leta Kinshasa izi neza yuko ibyo bazasabwa Rwanda AFRIMEDIA batazabikora. So bamaze gutangira gupanga uburyo bagiye kubagira ikibazo c'amasezerano kugira ngo bazatunga urutoki yuko aribo batazabashira ibintu mu bikorwa. Ariko kunjiji ihita ivuga uzi ko ari byo, ariko ukibaza ngo se ibyo Hawaii bitagiye mu bikorwa, ibyo Washington kubera iki bitagiye mu bikorwa, hagahindukira kugira ngo bije Rwanda. Zabujijwe nandi Rwanda mu yandi magambo yabambuye status ya politike bari bamaze kugira idoha, agaciro ka diplomasi. Narabibabwiye ushize yuko intambara AFRIMEDIA basigaranye ikomeye ni ya legitimacy muri diplomasi, kubona intebe muri diplomasi. Nuko ngo bagenzura imigi, bagenzura uburasirazuba, bagenzura uburyo bwa ekonomi bwose mu burasirazuba, ariko ntibarabona intebe, uruvugiro ku ntebe ya diplomasi. Mu ruhando mpuzamahanga rwa politiki ntibarabona iyo ntebe, ntibarafatwa gutyo. Baratsinda intambara ku rugamba kuri front line, bari sawa, bahagaze neza. Aho bakeneye gutsinda ubunyine ni mu rwego rwa politiki. Kandi aha rero niho gisegeti yamaze kubara, reka bari bamaze kubona umwanya mwiza Doha, bari bagiye gutsinda mu buryo bugaragara. So tubasubize hasi, turi setting dutangire bundi busha. Ni umukino w'amayeri, kandi ibi sinkeka ko ari imibare ya Felix Tshisekedi gusa, hari ababiri inyuma. So ayo masezerano ya Angola rero AFRIMEDIA barashobora kuzasabwa ibintu bikakaye bituma bazahinduka ikibazo kugira ngo Kinshasa isubire ibone uwitunga urutoki. Noneho ca gihe bashakaga kugura ya buying time bashakaga ihita iboneka. Ico bakeneye cyo gutinza ibintu gihite kibona impamvu. Ya mafaranga Kinshasa ikeneye akundaze, ya madrone akundagurwe. Namaraje guterwa bande abaturage ba Kongo. Andika ibitekerezo byawe muri comment section, twumve icyo utekereza kuri wewe, kuko isoko ryamaze kwimukira muri Lobito Corridor mu masezerano ya Amerika na Angola na Kongo. Arakomeje amasezerano atari gukora na ya Washington, yiswe Washington Accord hagati ya Kongo n'u Rwanda. My friend, iki nkeneye ko mucumva, ariko tuzakigarukaho. Amasezerano ya Kongo na Amerika ari gukora, Lobito Corridor irakomeje, ariko amasezerano arimo kwambura FDLR intwaro niyo yahagaze. Kubera iki? Arimo ikintu gikomeye cyo kwambura FDLR intwaro, arimo ikintu gikomeye cyo gutanga amahoro mu burasirazuba. Amahoro naboneka mu burasirazuba, amaso yose azahita kanura tubone ikibazo canyacu aho giherereye. Abahugiye mu ntambara bazaba bahugutse, noneho babonye umwanya wo kureba harya handi batarimo babona ubunyine. Uvuga ngo rero ubunyine umusherifu w'abanyamerika uri mu nyungu z'abanyamerika, umurinzi w'inyungu z'abanyamerika. Ubwo mvuze abanyamerika muza mwumva uburengerazuba kuko ni Amerika n'Uburayi. Jean Lorenzo ubunyine yatangiye agakino nawe ubwiwe afitemo inyungu. Kuri Ocean Atlantic hari amavuta basangiye na Kongo bakunze kwita ngo 1423, bayasangiye na Kongo. Ayo mavuta bagabana 50-50. Hari amabuye y'agaciro basangiye muri Lunda, basangiye ako gace karimo amabuye ahenze. Angola rero irinza ya mafaranga yose, iyi flow y'amafaranga yose. Jean Lorenzo ikindi akaba ari kurwana no kuvuga ngo reka nubake nanje izina inse n'umuntu urwanirira amahoro mu karere ka Afrika, simbure abandi bari bazwi ko ari abahuza.
iyi ntebe y'ubuhuza arayikeneye, ariko ayikeneye yinjiza amafaranga. Muri iyo mpamvu rero Angola n'abanyamerika na Kongo iri soko ryabo rikomeze ritarimwe akaduruvayo, tarimwo undi muntu wabyinjiyemo. Tugana ku musozo, reka turebe Burundi. Ndayishimiye yashese buri kimwe, yashize ibintu bye byose mu kaga, high stake gamble, yagambulinze everything. Kubera iki? Ameze kimwe n'umutegetsi wa Kinshasa, bose bashaka gutsindira manda ikurikira, bashaka kuramira ubutegetsi, nibahomba zose bizaba bihombye. So yashize ibintu byose mu kaga kubera Kinshasa, kubera inyungu ze bwite, apana inyungu z'abarundi, ni inyungu z'intebe yiwe. Abasirikare be bari gupfira muri Kivu y'Amajepfo umusubirizo, ariko abanyapolitike bari gukinira politike hejuru y'imirambo y'abasirikare babo. Abaturage babo bakeneye ibisobanuro byo kumenya ngo abana bacu barihe. Ako kavuyo n'ugerageje kwizamura mu Burundi azibwa umunwa kugira ngo bidasohoka. So Ndayishimiye nawe rero akeneye umwanzi atunga urutoki kugira ngo abarundi batuze. Uwo ninde? Ni u Rwanda. Yamaze gutunga urutoki iti dore nguru imbonerakure ziri muri stage ziteguriye kurwana urugamba inkundura, bari tayari kurwana muri 2026 bizanze bikunze. Tugomba gukubita umwanzi. Kubera iki? Niwe babatungiye, bari kubatungira urutoki kugira ngo bayoboze uburari babarangaze, barangaza abarundi. Intambara yabaye systeme irarya, systeme iragaburirwa, kandi igaburirwa bande? Ibitambo ni bande? Abo bagwa ku rugamba, abo bicwa n'inzara. Ekonomi yarangiritse, igihugu kirashonje. Kugira ngo abone igisobanuro agomba kubona uwabishinja excuse. So systeme irishurwa. Twamaze kubona muri Kongo 15 trillion ziragenda buri munsi. Systeme irinzwe nande? Na Angola. Ubu nyine niwe murinzi w'iyi systeme, niwe murinzi w'abanyamerika w'uburengerazuba. Bakeneye kurwana n'Ubushinwa hasi hejuru. Nababwiye muri Lobito Corridor. Ubwo umuntu utarumva ko Lobito Corridor uzarebe episode ikurikira. Narabwiye ngo episode ikurikira irimo abasifuzi. Nzagaruka cyane kuri Lobito Corridor na Tazara Corridor. Bigenda gute? Biri muri Kongo gute? Umurinzi wa systeme ubu nyine n'ubutegetsi bwa Angola. Kandi amahoro yo ntabwo ari muri budget. Ikintu citwa amahoro mugende mu gisibe mukirwanirire ku bwanyu. Nta mahoro ateganyijwe muri budget ya Trump, nta mahoro ateganyijwe muri budget ya Angola, nta mahoro ateganyijwe muri budget ya Felix Tshisekedi cyari kureba niki? Ni intambara y'imyaka 5. Budget y'imyaka 5 yamaze gutengo, yamaze kuri setting isaha yari irimo kumvikana muri diplomasi na FM23. Bagiye muri Angola gutangira bundi busha. Donald Trump nta kindi ari gushaka, ashaka kwigarurira supply chain. Yamaze gutera Venezuela, yigaruriye amavuta yose. Ari kuvuga ngo Cuba, mwari musanzwe mutwara amavuta ari kubinyina mu maboko ya Amerika. Keneye Greenland, I need Greenland. Kwa kesaswa ngomba kuyibona. Keneye Congo, cobalt ngomba kuyibona. Ngomba kwirukana abashinwa. Kuri Trump nibyo bimuri mu mutwe. Aravuga ngo itegeko mpuzamahanga ntaco rivuze, ntiryo mpagarika uretse zamiri zanje, ibitekerezo byanje nibyo bishobora kumpagarika gusa. Amahoro nta bija afite. Muyarwanire ku bushake, mubishaka cyangwa mutabishaka. Nta mahoro ateganyijwe muri budget y'isubu nyine muri Kongo. Wibaza ngo ufite intsinzi mu maboko ye kugeza ubu nyine ninde? Urebaho amafaranga ari kuja, urebaho amafaranga ari kwerekera, aho niho n'intsinzi iri. Timutekerereze gushakira igisubiza hatariho. Mureke kurangazwa nibyo mureba mu binyamakuru, urebe behind what is going on. System irakomeje, Amerika yicishijisho kugira ngo leta ya Kinshasa yica amasezerano yije muri Angola. Suko Amerika itabizi, no kubera inyungu basangiye, no kubera Lobito Corridor. Nizere ko umeze neza kandi ukomeza kubyumva, ugerageza guhumuka no kureba iyisiri kugana. Twinjiye mu ntambara nsha ya AI race, AI revolution. Ubu nyine niho isiri. Muhindukire muve ku ntambara y'umututu gusa yo kuri tere, iriya ni distraction. Ibihugu bikomeye biteganya kugira ngo ba distracting abantu ubundi bakomeze bacuruza. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Mwari kumwe na Director Gabi kuri AFRIMEDIA live. Zacu nakagaruka. Ciao ciao.